Lihubo lethu namhla 31, lihubo 31. Simakadze wena usiphephelo sami, ungacale ungijapise, ngephule ngekulunga kwakho. Sonzeleta indlebe yakho, ungephule ngekushesha. Bani lidwala lesiphephelo sami, nenqaba yekungisinzisa. Wena ulidwala lami nenqaba yami, ngihole ungicondzise ngenxa yelibito lakho. Ngengcise elugibeni labangiciphe ngalo, ngobe wena usiphephelo sami. Nginikela umoya wami esandleni sakho, ungihlengile wena simakadze, uNkulunkulu lowetsembekile. Ngiyabadonsa labakhonta tithixo, mine ngiyetsembele kusimakadze. Ngiyakwetsaba ngijabule ngemusa wakho, ngobe wena ubonile kuhlupheka kwami, wadati tinsizi temphefumulo wami. Awunginikelanga esandleni sesitha, tinyawo tami utimise endzaweni lebanti. Bani nemusa kimi simakadze, ngobe ngisenhluphekweni. Emehlo ami asaphandlwe kuhlupheka, kanzi umphefumulo wami nemtimba wami kukhatsele tinhlupheko. Kuphila kwami kuphelela elusizini, neminyaka yami iphelela ekubibitsekeni. Emandla ami aphelile ngenxa yekona kwami, nematsambo ami acindzetelekile. Sengaba yinhlamba ngenxa yalabamelene nami, ikakhulu kubomakhelwane bami. Labangingatiko sebayangesaba, nangihlangana nabo endleleni bayangibalekela. Angisakhunjulwa ngumuntu, ngifana nalofile. Senginjengembita lefile yalahlwa etaleni. Yebo, ngiva labanyenti bayangihleba, ngihlala ngethukatanya. Bangakhela emacebo, bahlose kungibulala. Kodwa mine ngiyetsembele kuwe simakadze, ngithi, wena uNkulunkulu wami. Emalanga ekuphila kwami asesandleni sakho, ngephule esandleni setitsa tami, nakubo nabangidingelako. Inceku yakho ayibuve bukhona bakho, ngisinzise ngemusa wakho longapheli. Simakadze ungangidumati nangikubita. Lababi abadliwe ngemahloni, abavalwe imilomo baye ekufeni. Shangatsi imilomo lecala emanga ingabinziswa, ngobe ihlambalata lolungile, ikhulume ngekuticapha nangekwedzelela. Maye kuyaphuphuma kulunga kwakho, lokulunga lokugcinele labo labakwesabako, ukwende kulabo labakhosele kuwe, ukubonakalise embi kwebantfu. Ubafihla ekusitsekeni kwebukhona bakho, baphephe kulabo lababakhela lugibe. Ubabhacisa endlini yakho, baphephe etinkulumeni tembango. Akadunyiswe simakadze, ngobe umusa wakhe lomangalisako uwentile kimi ngesikhatsi bangivimbetela edolobheni. Ngethuka ngadzimate ngakhuluma ngathi, sengisusiwe ngacoshwa ebusweni bakho. Kodwa wena wabuva kunxusa kwami, nangicela lusito kuwe. Tsandzani simakadze nine nonke labangcwele bakhe. Simakadze uyabagcina labetsembele kuye, kodwa uphinzisela kamatima kulabatatisako. Gcinani tinhlitiyo tenu tibe nesibinzi,
nonke nine lenilinzele simakatse. Akudunyiswe uyise nendodzana naMoya Oyingcwele. Njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, njengoba njalo kudebeni nanini. Amen. Deuteronomy isahluko 9 kusukela verse 23 kufika ku-10 verse 5 kusukela 23 sofika ku-10 verse 9 5. Ngesikhathi simakadze anikhipha eKhadeshi Barneya wathi, hambani nenyuke niyekulidla lelive lenginiphe lona. Kodwa nine anizange niwulalele umyalo wasimakadze, nangede namkholwa, nangede nalilalela ngisho nelivi lakhe. Nine anizange nimlalele simakadze seloku ngacala kunati. Ngawa phansi ngakhothamisa ubuso bami embi kwasimakadze kuwo onke lamalanga lange-40 nebusuku lobunge-40, ngobe simakadze abetsite udanibhubhisa. Ngathandaza kusimakadze ngathi, hawu Somandla simakadze, ungasibhubhisi sive sakho lesilifa lakho lowalihlenga ngemandla akho lamakhulu wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla. Khumbula tinceku takho bo-Abrahama na Isaka na Jakobe. Ungabunaki buhlongandlebe balesive bebubi baso nesono saso. Nakungenjalo lesive lowasikipha kuso silawuthi, kungobe simakadze wehluleka kubangenisa kulelive lababetsembise lona, kanti futhi kungobe abebatonza, ngako wabakhiphela udababulalela ehlane. Empeleni basive sakho lesilifa lakho lowalikhipha ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho leyelulekile. Ngaleso sikhathi simakadze wakhuluma kimi wathi, bata tibheleketa letimbili tematshe letifanana naleta takucala, bese wenyuka nato uta lapha kimi etulu endzabeni. Yakha nelibhokisi ngemapulango, mine ngidawubhala kuletibheleketa tematshe wona lawo mavi labebhalwe etibheleketeni tekucala lowatiphihlita. Udawube sewutifaka kulelo bhokisi. Ngako lelo bhokisi ngavele ngalakha ngemgamba, ngabata naleto tibheleketa letimbili tematshe tafanana naletekucala, ngenyuka ngaya etulu endzabeni ngiphetse leto tibheleketa letimbili ngetandla tami. Simakadze wabhala kuto kona loko labekubhale kwekucala imiyalo leli-10 labeyikhulume kimi endzabeni emlilweni ngelilanga lemhlangano. Simakadze wase unginika tona. Ngabe sengiyancandzeka ngehla ngabeka letibheleketa tematshe ebhokisini lezivumelwane lengase ngilendile, njengobe simakadze abengiyalile, namanje tisekhona lapho. Siphela lapho isifundo sokucala.
Sesibili Mahebelo sahluko 4:1-10. Mahebelo sahluko 4 verse 1-10. Ngakho-ke asesabe, funa kube khona emkhathini wenu lobonakala shangathi sewusigejile lesithuba, ngobe sisemile lesethembiso saNkulunkulu sekungena ekuphumuleni kwakhe. Livangeli lishunyayelwe kithi, njengobe lashunyayelwa nakulabo bakadzeni. Kodwa lelivi labaliva alizange libaside, ngobe naloku baliva ngetindlebe nje, abazange balikholwe ngetinhliziyo. Sine lesikholwako siyangena ekuphumuleni kwakhe, njengoba washo wathi, ekuthukutheleni kwami ngafunga ngathi bangeke basangena ekuphumuleni kwami. Noko imisebenzi yakhe yase iphelelisiwe kusukela ekudalweni kwemhlaba. Ngobe ngiko lokushiwo ngumbhalo ngelilanga lesikhombisa kuthi, ngelilanga lesikhombisa uNkulunkulu waphumula kuyo yonke imisebenzi yakhe. Kodwa uphinze uthi kule ndzawo, bangeke basangena ekuphumuleni kwami. Kuyakhanya-ke ukuthi nanyalo umnyango usavuliwe kuthi labo labathandzako basengangena ekuphumuleni kwakhe. Ngobe phela labo labaliva kucala livangeli abangenanga ngenxa yekungalaleli kwabo. Loku-ke uNkulunkulu ukukhombise ngekuthi akhetse lelinye lilanga lekuthiwa ngulamuhla. Wakhuluma kuDavide emva kweminyaka leminyenti, njengobe kubhaliwe wathi, lamuhla naniliva livi lami, ningendi tibe lukhuni tinhlitiyo tenu. Kube Joshua wabanika lokho kuphumula, uNkulunkulu abengeke aphinze akhulume ngalelinye lilanga. Ngakho-ke kuphumula kwelisabatha kusabasalele bantu baNkulunkulu, ngobe lowo longene ekuphumuleni kwaNkulunkulu naye uphumula emisebentini yakhe, njengobe naNkulunkulu aphumula kuyakhe. Siphela lapho isifundo sesibili. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe eyodwa, iNkosi yethu, weda ngoMoya oNgcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa waqotshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapha ahlezi khona ngasekunene seyise. Utawubuya lekwethulela labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni elikatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, ukuthethelelwa kwetono, ukuvuka kwabantimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu losezulwini, alingcwelizwe ligama lakho, umbuso wakho awuke, inzalo yakho endiyo emhlabeni njengasezulwini. Sinamhla kwethu amalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibathethelela nabasonayo.
ungasingenise kulingweni, usisinzise kulokubi, ngobe umbuso ngewakho, nemandla nebukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi, bonakaliso sawo sakho kithi. Nkosi, bani nemusa eveni lakithi. Bambeze ngekulunga abapristi bakho. Nkosi, yena ukuthi indlela takho tatiwe emhlabeni. Baphe abantu bakho sibusiso sekuthula. Nkulunkulu, hlambulula tinhliziyo tethu. God of mercy, Jesus found a sure defense in your word. Strengthen us to persevere faithfully as we confront the temptations of life. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Amen. Nkulunkulu samandla lophakathe, wena longenyanyi lutho lolwendiwe, wena lotseselela tono tabo bonke labatiso labo. Siphe tinhlitiyo letinsha letitsabukile, kude kutsi sine lesikhala ngalokufanele ngetono tethu, sivume konakala kwethu, sithole kuwe kukhululwa nekutsetselelwa lokuphelele. Wena Nkulunkulu lonosihawu sonke, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu lokuvela kuwe luthula, longumtsanzi lokuvumelana, wathi wena kukuphila lokuphakathe, kukhonta wena kubusa impela. Sivikele thina abantu bakho labathobakile kulaba imbikisi basihlasela, ukuthi sine lesi sempela kuwe, singesabi emadayitisa kithi, ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkulunkulu Baba lomakathe, wasitanda ngemandla akho, wasihlenga nangeluthando lwakho. Sihole usiqinise ngomoya wakho, kude sitinikele kukhonta wena. Sihambe ngelilanga lanamuhla, ngikuthanza wena nangekuthanzana, ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyaqhubeka Deuteronomy, Amos solo uyayala uyayibheka indzaba yekungalaleli kwesibe, yekungalaleli kwebantu, yekungalaleli kwebazalwane. Ukuthi lapha chubeka lapha ukuthi ngesikhathi noma singaqala lapha 22, naphindze nathukuthelisa simakathe eTabera naseMasa kanye naseKibroti Hatava. Ukuthi kunenge endaweni lapho abantu bangayintwana baka-Israyeli babehamba bathukuthelisa uNkulunkulu. uNkulunkulu athembise kuba shaya matima, kodwa abancembetele, abathandazela, bacelele umusa, batelele kuthethelelwa uNkulunkulu aphindze futhi abathethelele kaningi, abathethelele. Ukuthi lapha yelemba ukuthi lapha waphoshamisa ubuso bakhe embi kwasimakathe, khona lapha athandaza amalanga la-40 nebusuku bawo. Uthi wathandaza wathi, hawu Somandla, simakathe ungasibhubhisi isive sakho lesilifa lakho lowalihlenga ngemandla akho lamakhulu, wasikhipha eGibhithe ngesandla lesinemandla. Lapha khumbula tinceku takho u-Abrahama, Isaka naJakobe, usale labantwana bakho
ubendela umusha ngaleto tinceku takho takadzeni ngoba abantu abato laba abatukulu bato laba lekukhulunywa ngabo la ubacelela umusha ukuthi uNkulunkulu angabunaki nebuhlongandlebe babo nebubi babo nesono sabo njengalokhu sisho ukuthi bese bakhe lapha lithole lesithixo lebe bakhonda kilo basho ukuthi ngiso lesabakhipha eGibhithe sebakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uthi Moshe ubacelela ukuthi uNkulunkulu angakunaki tonke letinto leti abathethelele angababhubhisi njengalo uNkulunkulu abethembisa kubabhubhisa uphinde futhi ukhuluma ngekuthembisa uNkulunkulu ukuthi ukhumbule nokuthi phela labantu baseGibhithe badawumhleka empeleni badamhleka uNkulunkulu bathi wabakhipha lapha afuna ukuthi ababulalele ehlane nekuthi wabakhipha hayi ngoba bekabathanza njalo wayebacabanga wabakhipha ngoba abenyanya yabona badonza kuloko lebo cabanga ukuthi bangasho bakusho abantu lababonako nalabo bebenza endleleni beva ukuthi bantwana bakaNkulunkulu baphuma eGibhithe baya evele isithembiso nalelo tive empeleni labadehlula endleleni nato bethi la ukukhuluma lokunye lokunjengaloku ukhumbula lokho Moshe ukuthi uNkulunkulu akamananga akukhumbule lokho ngoba masho bakusebenzise baletele ngale indlela ukuthi laba empeleni laba basibe sakho lesilifa lakho nelifa ke uyalivikela uligcine ulinake ungalilahli nje noma ngabe kunjani labe balifa into lenhle leyo lifa lakho lowalikhipha ngemandla akho lamakhulu nangengalo yakho elulekile ngaleso sikhathi simakathe wakhuluma kimi futhi wathi ukhuluma Moshe lapha wathi badam lelo tibhelekeca baphindze lelo tibhelekeca temashe njengaloko letekucala betiphihlidiwe wakwenda lokho Moshe aphindze futhi wathi akube akakhe nelibhokisi letibhelekeca betawuphinde lihlale lapha betawugcinwa lapha ebhokisini tibhelekeca temithetho lelishumi nje basikhumbula siyakhumbula-ke ukuthi nakuleli bhokisi kuthiwa kwahlala ini nekuthi mhlawumbe namuhla selokhu letikhona yini lapho semba kuselokhu tikhona leto tibhelekeca nenduku yaMose nenduku ya-Aaron kodwa yayisetshenziswa nguMoshe nemana tinsalela temana nato tagciniwe kuleli bhokisi sathi mhlawumbe kusekhona namuntu kodwa kuthiwa lapha nanamuhla letinto tisekhona leti begcine lapho ebhokisini lesivumelwano siva lokho namhla lapha Mose uyalandzisa tonke letinto leti letendeka ngoba abantwana bakaIsrayeli bakhohliwe kulalela uNkulunkulu batselela uNkulunkulu indlela letiningi kodwa nje wabancembetela wabanyusela abacelela ukuthi uNkulunkulu angababhubhisi bonke afishane ngibona lokho ukuthi uNkulunkulu wamlalela wakwenda lokho abekucela Moshe lapha ngabe sengiyancanzeka ngoba uNkulunkulu wamtshela ukuthi ngenyuke futhi awuthatha enyuke nalibhelekeca uNkulunkulu ebekade awubhala kuto futhi njalo bekabhala yena uNkulunkulu uqobo lwakhe akasho ukuthi akubhale Moshe kwabhala yena uNkulunkulu waphindze wehla nato letica njengoba kusho la watigcina njengalokho abesithi akaligcina so lapha nanamuhla selokhu lethi khona lapha ebhokisini elalendile simakathe abengiyalile namanje tisekhona lapho khona lapho sekucala sesibili yaqhubeka namaHebheru chapter 4
Asibili khona siqala lapha ku-10 ku-19 19 siyabona-ke ukuthi abazange bangene kuko ngenxa yokungakholwa kwabo. Labo bethenjiswe ukungena ekuphumuleni kwaNkulunkulu kabadange bangene ngokungakholwa kwabo, ukuthi baliva livi kodwa bangede bakholwa. Njengabo nje basibekusile ngabo abantwana bakaIsaka ukuthi bamuva uNkulunkulu iNkulunkulu abebendela bamuva bakubona into le batibona ngasi, kodwa noko bebahamba baphinze futhi bahlamuke babuyele emva noma baphume bebheke eceleni, bangalandzeli njalo ebatshela ukuthi abakwende. Njengoba sisho ukuthi kubonakaliso kaNkulunkulu dinengi labendele tona ekugcineni uNkulunkulu watibonakalisa ngendodana yakhe Jesu Kristu ukuthi ungubani. Ngoba njengoba sikuyaye kushiwo noma siyasisho ukuthi uNkulunkulu simbona endodaneni yakhe lenguJesu Kristu. Nalapha njengoba sithi kunengi abendela imifanekiso noma tibonakaliso takhe. Kodwa lapha namhla uthi ngakho-ke asesabe kufuna kube khona emkhathini wenu lobonakala ashangathi sewusigejile lesithuba ngobe sisemile sesembiso saNkulunkulu sekungena ekuphumuleni kwakhe. Sitshela lapha umbhalo wamaHebheru ukuthi livangeli lishunyayelwe kithi njengoba lashunyayelwa nakubo bakadzeni, kodwa lelivi la baliva alizange libaside ngobe bagcina bajezisiwe bangakangeni ekuphumuleni kwaNkulunkulu. Ngobe noma baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhliziyo. Yakhanya-ke ukuthi bazalwane akufanele ukuthi simane sive nje ngetindlebe, kufanele ukuthi siphinde futhi sikholwe lokho lesikuvako, sikuphile noma siphile leyo ndlela lefanele ukuthi siphile ngokulandzela leto timiyalo netimiso taNkulunkulu. Sine lesikholwako siyangena ekuphumuleni kwakhe, nasikholwa siyangena ekuphumuleni kwaNkulunkulu, njengoba washo wathi ekuthukutheleni kwami ngafunga ngathi bangeke basangena ekuphumuleni kwami. Khona lapho kuthiwa njengoba sishilo nakuqala ukuthi khona labathi abangeke bangene ekuphumuleni kwaNkulunkulu, kodwa lapha siva ukuthi ngeke basangena ekuphumuleni kwaNkulunkulu. Usho njalo lapha ukuthi yebo bebalungiselwa ukuthi badawungena, kodwa ngekugucuka kwabo ngekungalaleli kwabo abasanawungena. Akusho ukuthi bebangeke bangene nje. Yakhanya ukuthi sikhona lokuthi bangasho bangene uma tinhliziyo tabo tiphenduka, kodwa nathi ngaphenduki ngeke bangene. Ukuthi lapha noko imisebenzi yakhe yaNkulunkulu yase ipheleliswe kusukela ekudalweni, phelelisiwe kusukela ekudalweni kwemhlaba. Tonke into bese tibekwe ngabononini ukuthi tendeke noma tendeke ngendlela letsite. Njengoba kusho lapha ukuthi naye uNkulunkulu njengoba sathi ukuthi wasebenza emalanga lasithupha kwase lesikhombisa waphumula kuleyo mthetho lelishumi lebekayibhalile lapha kuletibhelekeca. Lomunye walowo mthetho ukhuluma ngaloko nje ukuthi isabatha alihlonishwe, isabatha ilanga lokuphumula ngoba naNkulunkulu waphumula ngalo. Kodwa kuphinde ukuthi lapha bangeke basangena ekuphumuleni kwami. Uyakhanya-ke ukuthi nanyalo umnyango usavuliwe ukuthi labo labathandzako basengangena ekuphumuleni kwakhe. Ngobe phela labo labaliva kucala livangeli abangenanga ngenxa yokungalaleli kwabo. Lokhu-ke uNkulunkulu ukukhombise ngekuthi akhese lelinye lilanga lekuthiwa ngulamuhla. Kuyakhanya ukuthi umnyango usavuliwe, uvule onke emalanga empeleni
nawuvulwe lamuhla ilanga lekungilamuhla lelingasiye umsombuluko lesibili lesithathu lekungilamuhla nje ngoba lamuhla noma ngiliphi lilanga lelingasho libe ngulamuhla ukuthi lo mnyango wekuthi bantu labalungile bantu labakholwayo bangene ekuphumuleni kwaNkulunkulu okusavuliwe basengangena eNkulunkulu wabendela lowo musa ngokuthi naye wasebenza wafika lelanga lokuthi aphumule nebantu bakhe banalelo thuba lokuthi bangene ekuphumuleni kwakhe nabo baphumule njengoba labantwana baka-Israyeli bethembe bakholelwa ukuthi balawuthi nabefika eveni lesithembiso babe nako lokuphumula eveni nje basho eveni lelubisi netinyo neluju bebangilapho bebayothola khona ukuphumula kwabo lokho kwasemhlabeni kodwa njengala lesikuva ukuthi lokho kwakumane kungumfanekiso nje noma kwakumfanekiso longiwe ngoba phela baphuma vele labantwana bakaIsrayeli eGibhite baya le eveni lesithembiso kwakuyinto leyenteka so ayisenje umfanekiso kodwa-ke noma kunjalo kungumfanekiso webazalwane labaphuma ebumnyameni baya ezulwini noma ekuphumuleni kwaNkulunkulu uma usaphumulile nabo bayawuphumula nabefika lapho ekungasasilo kungilo live lesithembiso lizulu njengoba sathi siyasisho lingiyo iKhenani yebazalwane lokho akunaso isikhathi lekuthiwa mhlawumbe lo ngathi Israyeli basuka kule langa leli bafika ngaleli langa leli yaphela inzalo la kuthiwa lapha umnyango usavuliwe lokuya ekuphumuleni akukavalwa kuyawusolo kwendeka kuze kufike lelo langa lekwehlulela labo labangakholwa empeleni sebatehlulele bona ngoba indlela ikhanyisiwe ukuthi kufanele sikwendeke njani ukuthi bangene ekuphumuleni kwaNkulunkulu khona lapho kuthiwa funa abazalwane bagadze ukuthi kubede kubazalwane lo kufanele nelizambane lelibolile lo ngushevu lo ngena ukuthi abolise libandla lonke noma abolise ebazalwane bonke noma abe uhlupho lolubolisa lapho lolu kucela abazalwane ukuthi bangabheki lapho kufanele sibabheke khona ekuphumuleni ngilo lokunye kufanele ukuthi lekuthiwa lapha kufanele ukuthi kugadzeke kodwa-ke liyasho lelivangeli lapha ukuthi lamuhla naniliva livi lami lingateni tibe lukhuni tinhliziyo tenu njengoba sivamise ukuyisho lapha yekubo 95 esivamise ukulihlabelela emasontweni njengoba siyayisende ukuthi lapha gcina ukuthi ube Joshua wabangenisa kube Joshua wabanika lokho kuphumula bebakulangatelela ukuthi lapha kube Joshua wabanika lokho kuphumula bebakulangatelela uNkulunkulu abengeke futhi aphizamise lelinye lilanga ngakho-ke kuphumula kwelisabatha kusabasalele bantu baNkulunkulu noma ngelilanga kasathi ukuthi ekuphumula kusekhona lapho akukavalwa umnyango wokuya ekuphumuleni ngobe lowo longene ekuphumuleni kwaNkulunkulu naye uphumula emisebenzini yakhe njengoba naNkulunkulu aphumula kuyakhe ngakho-ke ngathi phela lapho verse 10 kafishane sitshela kona lokho nasingagcina ukuthi lamuhla naniliva livi lakhe ningatendi tibe lukhuni tinhliziyo tenu lo singatendi tinhliziyo tenu tibe lukhuni amen sibusiso neluduma nekubonga nekubabata lokwedlula lesingakusho nalesingakukhonza akube kwebuthathu lokuncele nalokudumisekayo yisenendvosana namawalo ongcwele ubathelo tingilosi tonke nebantu bonke nakonke lokudaliwe kude kube nini nanini amen Nkulunkulu semandla siyakubabata Nkosi yomza wonke siyakukhonda asikakufanele wena ephambilini kwakho kusela kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo lusiphe yona
netibuse tonke lesitemukele etandleni takho. Ngetiwa konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu, nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nekuvuka kwakhe. Siyakucela Baba wethu ukuba usende singawukhohlwa umso wakho kithi. Yenda ukuthi sibonakalise kubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba lozenzile indodana yakho ethembisile ukuthi nasithandaza igama lawe lawushiva, yemukele imithandazo yethu, usiphe lokho lokusifanele, silade iqiniso lakho silapha emhlabeni, nekuphelela kokuphila lokuphakathe empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu.